L-ispettaklu li dejjem offrit l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali issa se jkun qed jiżdied fil-kwalità tiegħu. Dan kif se tkun l-ewwel orkestra fid-dinja li tuża panelli akustiċi biex itejbu smigħ tal-inħoss minn strumenti tad-daq matul il-kunċerti partikolarment dawk tal-mużika klassika. Segwejna iktar mill-qrib parti mill-prova li din l-orkestra qed tagħmel f'dar il-Mediterran għall-kunferenzi għall-kunċert biex fimna din id-differenza fil-ħoss minn fejn ġejja. L-idea wara dawn il-panelli akustiċi ġejja proprju mill-Portugal, fejn grupp ta' individwi ħolmu bi proġett li waqt id-daq tal-mużika klassika jintfew il-mikrofoni u l-ħoss naturali jitħalla jidħol f'idnejn dawk preżenti. Tkellimna iktar dwar dan ma' João Vieira, wieħed mill-imħu ewlenin wara dan il-proġett uniku. Acoustic diffusion shell is projected to increase the reverberation time in the room. So, mainly it's to bring the sound from the instruments to the audience. So the acoustic shell, as the word expressed for himself, shell is involved all the musicians, behind the musicians, so otherwise we lose all the energy in the ceiling of the stage, and we lose this magnificent harmonics from the instruments. Iżda fl-aħħar mill-aħħar, id-dilettanti tal-mużika klassika x'se jaraw differenti? When we don't use any public address system, I mean no microphones, the only microphones you can see on the stage is only for record, it's not for the speaker. Apart il-perspettiva tal-persuna wara dan il-proġett saqsejna lis-Sur Mas tal-orkestra kif dan il-panelli se jaffettwaw l-attività tal-mużiċisti fuq il-palk. Dawn ħajamlu differenza kbira kemm għalina il-mużiċisti li aħna niddependu mis-smigħ tagħna biex indoqqu flimkien u biex inkunu ċerti li dak li tindoqqu huwa kif suppost jindaq sewwa. Allura meta ma jkollokx akustika tajba diffiċli tisma' xulxin diffiċli tirregola. Fl-istess ħin ħajjejnu wkoll biex l-orkestra tinstemma bħoss iktar naturali f'sala bħal di li ma kienitx intenzjonata li tkun sala tal-kunċerti.